ایواره خوش بینارن چارپل مدیو پیف تیویه ایشه دیسان گلک مجارن گرنگ و داویه کل کردستان روژاوای کردستان و هر حال سوریه رودانه ازو و هفکاری خواه باید عبدالباقی حسینی و هر حال دو میوانه ما هیجا هنه می به هورا روژه بنرخینه لپیشه که هم در بازی وی ببن و بخیر هاتنا میوانه خواه بکن کتا ویدیو کمال سر مجارین که امل سر وانا باخن هیا ام کدر یوام بکن و پاشه امی بانگی میوانه خواه بکن اگر بله برس بینرن چارپل مدیا و پیف تیویه میوان ما یکی جه مونا مصطفى چالکوانه کی هجایه و هروا محمود برازی او جی سیاست مداره کی کردستانی کل امی بهورا و هروا افکار من عبدالباقی حسینی از بمیوان رد ویجمهم خیر هاتنه سرسرا سرچابا وك هرقض أمي دبيشي دا ميفاني خجوارا بدن ناسين بريز عبد الباقي حسيني كرم كت ميفاني مبدين ناسين دي قلق باش به بله سپاس کک مرزا از باورم در بدانک جمته هیه تچار سر بکی قلقی باش به تماشاوان پیف تیوی و چارپل مدیا منتب بخیر و خوشیاتن بگمان هر دو ميفان مي عزیز القل مبني شف مع مستمونا مصطفى شاركفاني وهروكي دي جي محمود برازي سياسة مدار ونيفسكاري هناكي كورتاجيانا وجورا بيجم داكون باشتر حردو ميوان الناس بكن مونا مصطفى شخل كاميا روجاباي كردستانيش باجاري عفريني اوي خندنا خويا دبلوم دي ماف ناسية دي حقوق جي زانينغا حلبي لور خندي وتواكريه باش را جمج و هاتی المانیا جی خوندنک بلند کریه دواره زانستن جواکی پدگوگیک خوندیه لالمانیا و بشلور جی تید ورگرتیه هر وکی دی جی دواره ورگراندنه ده ور او جی خوندی وک مرووکی پسپور دواره ورگراندنه دی جی او دوی واری دی جی خوندنک بلند کریه جی سالا 2004 ورده او لالمانیایه أنا وك شيورمندكي أنجي ريفبركي جواكي لنافشيا جهدانا جوانان ده لكاردك وروكي وك ورقروان ورقر أوجي الورجي وكاركي دكه بخواه قلق شالاك دواري جنيد وكيد سياسته ده بري أنا عندما أنا كسري أوبوزيسيون ده كاركي باش كربو بريانا وديسا جي چالاك وان دواري سياستي ده وبو معاني زمان بدرباري ما مستمونا واصف منا ببوري منا مصطفى حوالي ميدي دي وبو مقوت نيفسكارو سياسة مدارة محمود حسن برازي أو جي خلقي مي كوباني جي روجاواي كردستاني خوندنا خواه الكوباني ومن بيجي قدان ديه صار 1972 باشركتية واري جيهانا سياسي دي صار 1986 تي كلي بارتيا كاركيدن كردستاني بويه وبويه كادروكي سياسي صار 1988 بيشتي ويه قال لك شوية كورش لبناني وك غريلا لور ورقرتنن قال لك ورش ورقرتنن باشتر شويه باكوري كردستاني لور
تیکۆشینە خۆیان سیاسی بەردەوام کرد. ساڵە 2000 ئەوی و چەند خۆرتا دبستانێک تۆرەیی لەسەرێ چیە ئاڤەکردن داکۆ مرۆڤێ شەروان کارە بە هەنێک تۆرەیەژی فێر ببێ gelek gotar duwarên civakî dinivîsan navbera sala 2000-2030 de û gotarek wî taybetmendiyek hebû di rojnama welat de ya Gol İstanbulê belav dibû bi zimanê Kurdî. Gelek pertûkî wî hene bi rastî cê şahnaziyekek Mahmûd li gel me ye berhevokek helbestiyê bi navê xewn û xende yek jî heyî bi navê zimanê çi ye berhevokek çîroka jî heyî bi navê paytexta Rûtan her wekî dijî sê cild ji helbestên jî sê berhevokên helbestî bi navê Gulbank weşandinin bêguman gelek gotar û nîvsandinên wî hene hîn jî çap nebûnin ev ê gom xwendin çap bûnin bixwe endamê PYD jî Partiya Yekîtiya Demokrat sala 2003 de di navbera sala 2007 û 2014 de karekî baş kiriye di vî warî de her wekî dijî ji sala 2015 li Almanya dimîne kovarek ew berpirsê beşê Kurdî di kovara Gula Zeytûnê bû navbera sala 2018 û 2019 ana berpirsê Yekîtiya Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê li Ewropayê sala 2024 wego em dizanin gelek yekîtiyên nivîskar hene ew jî yekî jî wa yekîtiyayê belê ev herdû mamosta Mîrza herdû derbarê herdû mêvanên hêja bûn gelek spas mamosta Elbaqî ez carek din ji bo herdû mêvanê xwe dibêjim hûn bi xêr hatine û ji bo temaşevanên Çarpel Medya û Peyv TV jî dibêjim bi têbinî û bi pirsêwan ew ê ji bîr nekin ku dê bernama me dewlementtir bibe bira me jewkê xwe kêm nehêlin ji pirs û têbiniyê xwe û her wiha ez ê derbasê mijarê xwe bibim. Mijara min e yekem em dibêjin diyaloga Kurdî giha çi raddeyî em dizanin ku awa demekî dirêj e nêzîkî du meh û nîv sê mehe ku bi awakî bêjin ji seda heştê Kurdistanî çi rêxistinî çi bê rêxistinî bi giştî ji seda heştê not Kurdistanî daxwaz dikin ku her du aliyên siyasî PNK û NKS bikarbin li hev bikin bi yekdengî bersiva ji bo bersiva Rojavayê Kurdistanê biçin Şamê ya ji bi Şamê re bikevine danûstandina lê mixabin em dibînin heta niha hêjî tu ewkekî encamekî ji wî nehatiye girtin û di pratikê de jî em dibînin di jiyanê de jî em dibînin ku ji nihava dest pê bi Şamê re her yekî ji aliyê xwe ve danûstandin dike ez dixwazim pêşî ji Birêz Mehmûd Berazî bipirsim gelo çi qasahaya jî heye û ev sebebê vî ewkî çi ye ku nikarin her du alî bêne bihev û bikarbin bibin yekdeng beramber hemî bersivên ku ji bo Herêma Kurdistanê tê. Şev baş gelekî xweşim li gel me ji bo hem ji bo Peyv TV hem ji bo Çarpel TV bo temaşevanên birêz gelek spasiya we dikim û silavê xwe ji wan re dişînim. Ev demek dirêj ez bawerim mijara yekrêziya Kurdî li her çar parçeyê Kurdistanê mijareke sereke ye û bi şev û ro hem ji alî gel da hem ji alî rêkxistinan da ev wek dibêjin ev benîştê cûn lê mixabin û sed mixabin heya niha li her çar parçan tevgerê me siyasî negîştine astekê ku kanibin yekrêziya xwe çê bikin yan hinek caran
یک ریزی دنابرا دو پارتیان دا چه دبی سه پارتیان دا چه دبی پشتی دمکی دیسا تدنیری وگریان و جه پارچه بون مروف دیگه وی باوری که هشمندیا ما کردان نگیشتی آستا دولت بونیه امهین لگوری سیستما پارتیتیه بخبتن هرچنده که دن نیو دولت مهنه لباشور هریمه که فدرال هیا لروجاوا هریمه که خواسر هیا اب هر دیجی گشتن آستا که یعنی کمرود بجه بنگه دولت دینن لی مخابن دا آلی هشمندی دا آلی ریخستنی دا آلی ریوبرنا جواکی دا ام پر بزرالی دبینن که ام هین لآستا پارتیتیه نه جبو وی یک انجامی وی لروجاوا جی هیرو اب بردوام دکی که اب سر سه حیوانه سر 10 سالانه زیده تر و هولدان هنه لی هولدانی و سه مهان جعالی دولتی هنه زلهیز وکی امریکا وکی فرانسا جعالی گلوه وکی پیدوی جعالی کسی چالکوان کسی اولدار یعنی عمل بر چاوان حروج دبینن لی مخابن حیانها نگیشتنه وقت بیجن یک ریزیا که لبر چاوان یان بگوتنه کدی نگیشتنه هفدنگیا که یعنی دنگی که تنه کل پیش خلقی درکوی که کانبن کرد روجاوا بیجن اب 4 مروف تمثیل آمده. بله از لیور پرسگی بکن پاشه بچن باور مونخان ام دزانه که در فتا که آنها و سه مه درکتیه که سه مه درکتیه اف در فت جسه سالا جاره کی ناکه دست خلق مینا امت تایبتی کرده 3 سال بری وسابو مخابند دم عثمانی و ترکیه دا منه کاری ام ببن یک منه کاری ام ببن یک دنگ دوی وقتی دا شرط و مرجع او روش اما 100 سال ام تید کوشن که ببن ولاد ببن دولت لی آنها اف شرط لورتیه که ام نبن یک دنگ دیسا ام 100 ساله کی دن تی بکوشن که ام بکاربن ببن خویه ولاتا کی خویه جیه کی خویه ستاتویه کی گلو اف آلیت ها کش خرات بیجن بناوی کردایتی درکتنه و کردا ادارت کن ام بیجن روجاوای کردستانه وی تشتی نابینه که اگر نبن یک او جی نمینن؟ بله ابیا بگمان او جی سیاست مجرون و وی راستیه پرخواشک دبینن لی گرگ ام ویج بیر نکن من بشه یکی از باورم برسی باتد گوتنا خواه پیشی دادا از بشه دیان جی بیجم د سیستم که بره دا یعنی سیستم کون دا اگر دما کولتی دا اگر یک عشیر دا قطیا یان جخوان نادین عشیر دین اف جخوان نادی دما فودالیزم دا یان دما اقطاعیت دا او کتا مرحله اولان اگر یک اولا قدر دکت دین اسلامی دا یان دین دا جی هر وحایت دبو کافر و گرک باها دا کشتن یان نهاد حس کرن دنا پارتی مداجی اف چاندا هین هی اف چاندا مایه یعنی یک نکانه اگر پارتیا وی شاشه بقت او هر تبی پارتیا کدیم به یان دختل پارتیا خبکی اگر اف دال با ما کردان هبیا از باورم و جواکا می سویل کام دبیجن چنین روشنبیر نویسکار کسین زانا کسین شارزا و کانه بونا دختکی لپارتیان بکن جبوب که یک ریزیه چه بکن اب فرصتا تا گوتی وکی هاتی درفته اب درفتا نمت شکریه وکی بایکی لوی دنیای هات پیلک بابو هات و تیری این بردوامه اگر امکانه بن جوی درفته جوی بایی استفاده که ببینن یعنی ام بیجن پیخن خدمت آخواه ام کانن گلک تشتال سر چیکن دبین الکتریک جی چه دکن اگر ام معنا که تکنولوژی بیجن و دم اب
بما وبما افتشتات تيا وفا جوهرتنين روجراتا نافين دبنه لأم كرد لقوري في آمدنا يانا مغابن حيانها اف ما قلت سري 10 سال زيادة ترن لي بالتايبت شو 13 سال جيبون لي بالتايبت جوا سي مهي داويدا تبي هولداني جواكيشي لي تشتيكو أزد بنم ودمي جواك نگیشتی و آسته کو دختال پارتیان بکی سروکو پارتیو ریوبرو اگر ته نکانی تمثیل ما بکی امشتاد قطن هم دارن تبی پارتیا کدین دبن اگر ته نکانی تمثیل ما بکی نونری ما بکی جریا ما در که و هم هنه که ندارخن هم هی نگیشتن وی چانده یا یعنی اب هم کردستان تفه لی روجاوا هیرو اب در فتح هاتیه کو گل دنگی خواه بلند بکی یان اندامین پارتیا که اندامین روتک سیاسی تیارک سیاسی و گوتره پر باشکره بیشن اگر و نکانن نونرتیا ما بکن خب بدن عالی هنه کدین نونرتیا ما بکن یان هم هرن تبی هنه کدین یبن هم نگشتن وی باوریت بیشن گرگم بگیم وی باوری از بین با مونخان وک چالکوانکی سویل به طرف پرس اوه در فتک یه گلکی دولت دنیای دخوازن هان ددن که کردان بخنه یک لی مخابن پارتی و ریخستن ما نکارن ورن با هف ببن یک دنگه کی که بچن برسوا خوابدن برانبر شامه برانبر هر بیاره کی و اوجی دزانن که نبن یک ده تتشتکی جی چینه به و خلق ما جی زانه لهم لروجاوای کردستان و همچی لحمی کردستان ام داخواز دروای روجاوای کردستان حمی کرد داخواز دکن که ببن یک دنگ و بکاربن بچن برسوا خوابدن لی مقابن اف پارتی ریخستنی که آنها وی اداره دکن ناین با هف سبب وی چما وسانه وک چالاکوانه کی سویل تدخوازید ویواری دا چی بیش شب باش و سپاس جوارا و تماشاوان را براستی و دیالوگا کردی بری وب دمکه دست بکرد بنسیا امریکیا و فرانسیا دا و اف خواسته که همو ملتی کرد بین نبس روش آوا پرچه کردستان دم بیجی گو في دمينها ام تيدا براسي دمك زيرية مصيرية دمك ديروك تيدا نفساندن دفي تفقارا سياسي كرد چنا كوكي نوباري واندا هنا دينن عليكي بارتية بنسية أنا كسدا بارتية دندا و إدارة ذاتية ناكوكي خودينن عليكي و بهلن نزيكي هفببن أم ناد بيجن ببن ياك أم نا أو ما لي تور هنتك ببن ياك دنگ جبو كاربن دوزا كردي مافي كردي بخورتبين تمثيل بكن لمخام حيانها ام نزان جمارة شروفانا بيه في ديالوكا گشتي كجان أستي باري في مامستا اسماعيل سروكي أنا كسي خوياكر جي هات برسكرن ويجي خوياكر قو أنا كسي رشبالكك آمادا كري وخاستكي أنا كسي إدارة ذاتية را شروفا كري لبالي ديالوكا ديركت نوبري أنا كسي وإدارة ذاتية حيانها دس بينابية براسي أفجدية برسي يعني أم برسي جبوتش حيانها ديالوكا ودس بيناكري أبرسو جحردو الطرفي كردية أنا كسي لإدارة ذاتية وأم هيفيدو كان يعني أم هيفيدو كان نيزيك دا في ديالوكا دست پی بکن بردوام بکن و بسر کردن و لداوی بگینن بریارکی نتیجه کی گو کانبم خورتبین مافی کرده و دوزا کرده تمثیل بکن و هرن شامه و تشتیگ او دخوازن فردی سر اداره نهال شامه فردی سر وانا بکن لباله يعني أفخصك وقت مقولتي إحمو إما كفيمينيستين جنين كرد ما نصنامة ما نفساند وما شاندن حمو أطرافا را ما جو دبي وين برهب وارن جرك وين ناكوكي خدين عليكي وبياك دانج بن لم خم حيانها تبي أو ناقل أم هيفيدكن نزيك دا برهب وارن و
بردوام بکن دیالوگی خوا و از تخازن سر وکشاندن انا کسیج تیلاف سوری چکه شروع بکم براستی و گاوک باشه لی مخابم قالك دارنگ بي يعني أنا كسي لازم بي جده 2018 قاوا عفرين هاتي داگر کرن جالية تركيا جالت في هزين چكداري سوريا إرهابي لازم جبدا ميدا خوفاكشندو نبس عفرين غريسبي سريكاني جبركو تعديد الفي باجارنا بينا وملتي كرد الفا باجارنا براستي تعديق ليبينا النائي كوربن جبير بكن والنائي واري جبير كرن لمخابم نوانا كرن بس دي ساجي أمي بيجن فيغا أنا كسي بيرابيا كافاك بيروزي وأم هيفي دكن فيغا بيرابينا ببي وك سببك ببي بأشك كوك في ديالوكا بسر كافي وخورتر ببي قال لك سباس از بم با ما مستعل باقي از تو اوا دمکم هر 15 رو جارك لسروي مجاري لسر في شاشي ام برنامج چتكن و اوا سمه ام في تشتي داخفن ها ايرو حاسبه ها نزيك بون ها ام هاتن حتى رداكي حاسبه ام اعلان بكنو فلان بيوان مخابن ام دبينه كو برامبر اف دو هفته های داویه برامبر بر 7 بوشامه انا کس جالی کی و داخفه کو بارا دستینه و هر وها پیانه کجی جالی کی دم و به اداره شامه رد دستینه و هر وها وقت برپرسی انا کسی کو باست کب کو به هیئت امریکی و فرانسیا را هفدیتنه لوی جاره کیدن لسر مثلا نزیک بونا اخفینه که حاول دادن که نزیکی هف ببن که ببن یک دنگ اما تف اشکرات که کردستان ام بیجن آنها 40 میلیون 39 میلیون نونیوی یا 39 میلیون نظام چه قصه دخوازن که وی در فتا های که هاتیه بردرمه وقت فرانسا، امریکا، آلمانیا، هولاندا همه خوازن که کرد ببن یک دنگ بچن و داره که بکار بن تشتکی بدست بخن ببن ستاتیوک بدست بخن مخابن حتی نا اف هفدیتنا وان و بیانا وان ده هفدیتنا بفرانسا و امریکا را نشان دکه که دست بی که چقا جهف دور بن هجا قصا جهف دورن جنابی تا چه بیجه بله سپاس که میرزا براستی هر دو اوالا گلک تشتین گران بها آنین زمان از اینکی لیوه گرم يعني تفضل عن ديروكا نزيك بونا انا كسي وبينكي انجي بري هفدمبو تفدمبو ببري لي بلا بين دما داوي وقو خشكا مناجي قوت يعني محمد اسماعيل ايرو سروكي بدكسي وسروكي انا كسي يجي انجمن اجتماعي كردي قوت قو ما وجه علي مذا ما حميتش سراس كريه ودي رشبلك ما رادستي بينك كريه دريا امريكانا وفرنسيا ده يعني جالي واي حاضرن كانجي ديالوج اما عليه دي كانجي حاضر بين ديالوج خبر دوام بكن ليه بتشتكي دياره خوياي او ناكوكيم بري او غيدا برد نابره حدو هيزاند هنجي باندورا خود ليزه وهر وكي ديجي يرو الروش السوري قال لك يتبلو هذا خوياي حر طرفك جوا طرفها جي تخوازي او بلاسترين وقت او تشتاق زنج بك وبك يعني واي من تشتاق جبو كرداكر يعني وها باوردكم دقلقو امريكان وفرنسي دي مني دنن وكاركي باش دكن بو هلوستا كردي ببيك هلوست شاندكي بيك شاندي هرن شامي لي دي ساجي خوياي نبلزن خوياي املت بلزن تخوازن تشتكي بلزن دسخن لي بلي بارتي هيزن سياسي نبلزن حساباتي واهنن هر يك دخوازه قزنجه كجالي خبك يعني تشتم بهيس يوروبيانك انجي ربريا خسر تخوازه كونغرك الدارخه كونغرك يعني جبو كردا او ديفيجن ناب دكوانج جبو كردا الدارخه
پارتی نزیکی خوا دوی کنگره ده بجدار بکن مج محمد اسماعیل پرسی چندی اف کنگر جوار گرینگه ابدا قد جبر نگرینگه جبر گو او ریببری خو سر دخوازه تشتکی بتنها خو قزنج بکه نوای از محاضرم وحمي كولانا كردي بمريه وبارتيين بتشوف بالمزن بمرنه واز هي ظهري مزنم قالك از برياري بدم يعني خويا او منتاليتيت هي او هزر هي لجم حرد واليه وكل جانا كسي يعني كسي وقت بتنا خوجي دري شامي يعني دنو نري خوتشيني شامي ديما كوجي تخوز بلانك تنا خوتشيك ليه بلي مخابن يعني ام حميجي ام حمي كرد هوگرن انا کسی به چه هوگرن پینه که به حمید خوازن کولانا کردی به یک کولان هلوستا کردی به یک هلوست و به یک هلوست هرن شامه لی تشته گو خویای کت مرزا ایرو سیاستا گول شامه تیشو پاندن نه او سیاستا گو کارب و پیکاتین سوری تیخ بن باندورا خو تیخ بن سیوانا خوده یعنی اف دیالوگا من ور سر دیالوگا یا گو چه بده بيجي انا لسوري كرد يعني تكا هالبجارتنن نوك هيزن سياسي نوك بارتي بيجو مانجو اف كونغرا ويتشيبي بسبب الداركفه جو او خلكن شامي دوزا كردا بكرنا وك سياسة مدار وك هيزا وك تفقرا سياسي كردي وك هيزن كردي بيجو مان بلسترين وقت وحرد وهيز بقيانا هاوي شاندك جناف خو وقت درخستانا وبشاندانا شابه ليبلي اوجي خوياي كسن دسهلدار لشامي إيرورو عيني سياستها بشار الأسد دشوبينن تخوازن كردان بيش جوه بكن هجا كردن هبن وجو ترد جانت بيجين كردي باش ناف دكافانا يعني أخوياي كردي باش جوار جرك يا تشن حبين أو هالوسطى وأنجي هستي واي نتوي نخرتن تخوازن واب بن شامي براسي جبرنا شامي تشن ناف برنا شامي لبلي أو تجاري تمثيل يعني نرتيا ملتي كرد ناكن كسي قونونرتيا ملتي كردك حردو هيزن سياسيين إيرورو الميدان سياسة ده لفر كك محمود بس زي كومنتاري بخوين مياك سرحان نيبس عندبو براسي تشكي بالكيشة زي بخوين ما زي إنكي برسليجي بدم كك سرحان دبيجي هون نحقية هيزن سياسي دكن باي زي بينم سركراني كك سرحان دبيجي توان بار كرنا تفقرا كردي بفي رنجي تشتكي ندرست وندي ديجي خديه بورم كك محمود علي رخنيد رخن كر ودبيجي جي جالي كي دجي كك محمود كك سرحان دبيجي تنبس سياسة بريز محمود برازي تو هم تفقرا كردي توان باردك وهم جي جواكا كردي لما قلت جواكا تخوازي بلا الوسطى خو بدن خويا كرين جبرقو حردو هيز ناقنف يعني براسية رخنك دجي خديه خويا كك سرحان مفيرنجي تيج هاي بلي كك مرز بله اگه دوی خالده میوانه ما تشتکی دن نبیجن از درباز من بچم خاله دودیا رد درفتك بدكك محمود بلكي اگر تشتك اگه بخوازه کک محمود اگه بخوازه برای کرم که تیبینیا که بچوک جبو پیشگوتنا که عبدالباقی از اندام پیاده بوم بری و جبو نها برپرسی ریک خستینی هفگرتنا روشنبیرین روجاوی کردستانه جبو کوکاس شاش کام نکی جبو که سرحان برسیواوی از وقت کرد بدم اگر ام جواکه در فتک جمره هاتیه ممکنه اف در فتا دوباره نبی یان اگر هیزی برانبری ما خواه خورد بکن و جب بگرن تا قیمت تا یک رخنه و پیشنیارین جواکا ما نجی ای پارتی می سیاسی دمینه اگر وکی سیستمک وری رنشکاندن دستورک وری نیفساندن اما 100 سالی الهیویا در فتک ابن او در فت جاره کدین دوباره ببین بلکی نها هنکی گوهرتن زوچیه دبنم 100 سالی نمینم 50 سالی بمینن لی ام اف فرصتا کوهاتی برما اف در فتا کوهاتی بردری ام نها هف نگرن و نبن یک دنگ و وقت به هف حمیز نکن بشاشی باشی خواه اما کنگی بکن وای ایجار از رخنا خواه دوباره دکر بجم گرگه جواکا کرد اف سروک و ریبر تب زاروکی وی بلتینه و به پشتا وی ملتی ریبر و سروکن اگر ام
civak tevda û pêşî da jî rewşenbîr, nivîskar, civaka sivîl, rojnamevan herkes ji aliyê xwe da heger destê neke vê va rêvebiran yan va partiya nêzikê hev neke rû bi rû wê hîn ji hev dûr kevin nêzik nabin. بله بله gelekî spas ez ê derbasê xala xwe didiya bibim کاک میرزاش کارماتەرە ئەگەر موناش دخوازێت تشتێکی دەرباری وێ خاڵێ ئەمرە کرەمکە مۆنەخەم ناسپاس باش ez dixwazim tiştekî bêjim rastî gelek îroro yani ew jî bo gotina Kak Mehmûd gelek sazî henin kêmanî saziya rewşenbîran helwesta we xwe din xuya kirin û dan xuya kirin pêşa roje jî gotin divê ev hêzên Kurdî bibin yek deng bibin yek şand yek helwest bibin nûnerê milletê Kurd bi rastî rastaqîne û herin Şamê heger doza hawa kir hat kirin bo Şamê yani varim saziya mamostaya mûna jî ew jî tiştekî wiha derxiste bûn yani em wek saziyên sivîl an jî saziyên sivîl di nav Kurda nav civaka Kurdî de em hewldanê didin lê belê xuyayê dengê me hîn nizme divê dengê me xurtir bibe Kak Mehmûd bêguman belê بس gelek saziya sivîl hem li nav welat û hem jî li dervay welat di vî warî da hewlê wan heye ku her du aliya jî rexne dikin dibêjin ka çima nayê alî em wana dibihîsin lê wek cenabê te jî got heta niha nekariye bibe bersivek ya jî nekariye bandorek li ser wana bike ku bikar be ew kê wana jî biguhere em behsa wî dikin belê Ere dibê ji hemû kesin yani hemû Kurda de çi partî bin çi partî zaten hev awnakin yani wek me kesit ser bixwe yani mihawele bikin vê partîna bigînin hev û ew bikin bes mixabim têbê yani em hêvî dikin yani zîkde diyalogeyên berdewam bibe bes têbê em Kurd em wisa we elmîne ne ji dervo bê خو ام نوگینن هاد یعنی وک کردستانی باکور چو او مامستا جلال و طالبانی و برزانی بریا امریکا هیچ تنوارن دستی کردن براستی تبع ایمجی و به و یعنی نه بنسیه امریکا و فرانسیا دکن یعنی دبی تفکر سیاسی کردی بگینن هاد بله بله دخوازم دەربازی خاڵا خۆی دیا ببن دخواست ez vê komentarê bixwîn berî got derbas bixwîne mamoste em dirêj nekin Kek Mayko dibêje bi rastî hevalekî ew jî siyasetmedar dibê tana aliyên siyasî ew giringî nedane civaka sivîl yani ev cê mixabiniyê bi rastî hemî ez dibînim kesên wilo rewşenbîr siyasetmedarê got ji dervî tevgera siyasî Kurdî li ser rûpelên xwe li sosyal medya û rûpelên xwe taybet ser Facebookê baş tiştna dibêjin şerûvekirina baş dibêjin nerînên xwe yî cuda dibêjin ez hêvîdarim got tevgera siyasî Kurdî ji her du hêza ve li va kesa guhdar bikin belê ketmêvar berdewam bikin belê eger hevalê me rejiye ew kê bînwerin ew ê me didiya xala didan danûstandina aliyê Kurdî li gel îdareya Şamê û dîtinên aliyên Kurdistanî di derbarê kongre diyaloga niştimanî li Sûriyê ew kê mayel wê em ê li ser wî baxin danûstandin me behs divî di xala pêşî de me behs kir her du alî jî ya jî aliyê me siyasî niha li gel Şamê didin û distînin îca her yek wan ji wan ji aliyê xwe ve çi didin çi distînin em ê niha behsa wan bikin lê di serî de wek ewilê hinekî ji wan ji xwe îdara Şamê qebûl nedikirin red dikirin paşê her du alî jî niha îdarê qebûl dikin û li gel wana jî danûstandinan dikin lê em nizanin ka ev danûstandina ji bo berjewendî ji bo aliyê Kurdî dê çi bîne û çi jî bide me behs kir heta û yek û jî ji xwe peywendî hene
امن هل سروی باخفن برز محمود چه آگاداریت هنه لسروان دانوستاندنان هم جالیه انکه سوا هم جالیه پینکه و لگل شامه چه هنه براستی هم سر دیالوگا کردی هم نبیشن رکفتن داینستاندنین کردان چه تاکه کس بن چه به ریک خستن یعنی وکی پارتی و نونر بن لگل شامه حیا نها کسک ناخوازه تشتکی زلال بکی سروکی هتشه یا هم بیشن سروکی سوری نو احمد شرع یعنی ابو جولانی چه نویلیت کلی که او بخود بیشه ام ناخوازم واتشتانا درخن راگیاندنه جبر ممکنه هنک دولت در دوره یعنی هنک آلی هنه اگر دست خواهی کن وی خراب بی و دمه هم دیگه باوریا که کسی که دارن داینستاندن هم دکن اونا تشتی در نخراب لی گلک تخمین هنه یعنی گلک دریا دوسته را ناسه را تشتی درد کون هنه برنگ گشتی ید خواستم وی نقطه هنه که خوشکی زلال بکن همو دانستاندنین پارتیان ده وی دمه ده حیا قصد نگه ریکفتنه که لگل شامه لگور باوریا من نه انکسه و نه پینکه و نه جی کس تو واطای آوه نامینه یعنی تن نرخه کی وی نینه چما نینه؟ قصد هیزکه عسکریه هیزکه 2015 دا پشتی آوا کرن یا دامزراندنا یا پگی و یا پجه هاتی چه کرنه اب قواتا هر چنده که ملتین دینجیتی هنه وکی آسوری و سریانی وکی عرب و ام بیجن یعنی هنک بیجن ترکمان هنک بیجن شیشان لی هم بیجن بیکاته این سرکه عرب و کرد و آشورینه اف هیزا هم به آلیکاری امریکا هم جی به چکین امریکا هم جی به راهنان دهاتی کرن دیسا امریکان دکرن و دمه هم دیگه نوا باوریا که اف هیزا هیو خدان باندوره که مزنه لسر روجلاتی فرید اف هیز روجا که دستالاتا نویا شامه گهی سر حکم دهشمندی عربان دا بری که هرن بگین شامه گرگه شقق جوان بری خواه یا بشک جوان بری خواه بده روجلاتی فرید یان طرف هانی که ترکیه آلیکاریا وان دکرش خواه اف کرن بری خواه دانی که هم بیجن لکوبانی و لبندا و تشرینه و حیان هاجی بردوان هم دیسا ودگرن تین گوتنا پیشی حتی که قصد مثلا لشگری بریار شامه را و بندی ریکفتنک چه نبی به چه آوی بی قصد بمینه وکی کتلاک قصد بمینه وکی هیزک تایبت قصد تیکه و نابو هنک جهیدین بدن مقابل هنک ام بیشن بشن تابور و فرقه و اولی دینیش آلی دینی ورن چه نویلید کلیه که لی ریکفتنک عسکری چه نبی نه پینک و نجی انکسه نکنه ریکفتنک یعنی کسی که دچن شام ایرو وکی تمو وکی فلان و فلان هم نخواستن یک نوان بیشن اب کسی که دچن اوجی زانن تا قیمتا داینستاندن وانتن اوج خلا دارن بلکه شخصی که ناس بکن دریا شخصی که را هنک برجواندین تا که کس پیکوینن نه کس نه او کانن بر پرسیارا مافیا کردان راکن و لور داخل سر ماسا گفتگویان نه کسی لشامه یان حکومتا نکل ور هی وانا وکی بر پرس قبول دکی شما اگر ایرو قصد نلور بی و نه پیانکه و ان کسی نه پاریزه و کیوان بپاریزه کسی کیوان پاریزه نامینی تو قیمتا هبونا وان و وکی سیستما بره چاوک و دنگ درد خستن دنگ یوان نهات بیستن و دنگی که وحاد شبه از دوی باوری دامه و دمه قصد نها پیش قصد در ریک هنه یعنی وقت بیجن ده آرمان جانه یک
gerek قصد دا آلی لشکری امنی بگه ریکفتنه که بریک و پیک و اونا به هر روجه جل سر راکیاندنه بیجن وایت چه ناب لیدکی لیکه خواستریا که دموکراتی دبی خود مختاری دبی حکم ذاتی دبی فدرالی دبی هر یک تشتکی دبیجه لی از باور موی بگنه سیغاکی بگنه ریاکه و کانبن تمثیلا و منطقه بکن او یک جبو پاراستن و امنیت آوه حریمه یاد دیان دبی بشه سیاسی او بشه عسکری مگود بشه سیاسی ایدی پارتی پیانه که انکسه هناك بارتي ديجي هنا الدرفنا نبوارنا وكي بيشفرو وكي امبيجن يكتي الوحدة دبيجن ابناجي بيدمي يعني بديل ما كردان للرجعوا جيكتي بيتر تاني يكتي جيكتي بيتر امنكان لأفكانجي دبي بيشتي ريكفتنا كو قصد شي بكي تا الترناتيف دين لبيش ما تننا كردين رجعوا يعني لقولي هجمارا هندك جرقة هفقرتناك شي بي بیک دنگی لگل شامه یا لگل هم بیشن حکومتا کنه هی همه فی خواب پاریزن پشرم کنن بیشن چه جمعه حق دکه هزبید بیشن سر به گله کی سپاس از بین با مناخان جناب تا چت بیشش بو وی پرسی یعنی دانشتاندنن لگل شامه کو هر یکی جالیه خواب دو دستینه de enjam ki je derkeve ku enjam je derkeve de çe enjam je derkeve vi avay ku heran weren her yeki jaliye xava o her va disa derbare kongraha diyaloga niştimani da cenab-ı te çit beje ku anha şam bi serê xwe de sibê dest pê bike kongrekî çê bike û her wan serî de jî mamosta Elbaqî bas kir ewana sîstemek ser danîne ku take kes gazî dikir lê take kes her kesekî ji aliyê xwe vatçe em wek nimûne ene kese sê endamê wî gotine em naçin ku gazî wan kirine gotine em naçin û berpirsin jî yekê jê berpirsê Ewropaya necah hêvo û her wiha dîsa در وهر واسرو که انا کسیجی کو گازی وان کنه و شخص بر کو گازی کرنه او انا گوتنه ام ناچن هر به جالیه دنجی گازی کرنه ل جبر کو نوک رخصتن نوک پارتی و نوک دزگه وانا او کنه گازی نکنه او جی پروتست کن ناچن د او ya danıştandının bir avay be şamera de me bigijine ku çıkasa faydalı bebe yaji de bebe yaji ne be yaji vek brez Mahmud de hatta qasada buara lhab neke bawaki او de havditinin den tutuştek enjamaki ne de براستی حیانها شام به کردارا اوفيتسيال حيانها ديالوجي بريه بقصد رودكي بجنرال مظلوم عبدي رودكي يعني كان جوات تشيكرون از باوردك جوات دويه الشامي بي ويعني وادكي جبوكم يعني كوميتي ودبي يعني دبي ان كرد بيك دنك ام تمثيله ما في ودوزي كردوا بكن انه ما خصي السر عرضه هيزه تور بخورت إدارة ذاتية وقصدية فنها شام بقصدية ديالوج دكي ومفاوضات وشي دكي جبو كميتا أما دكارية كونغرا نجتماني برستي حيان هم فهمنا كري في كميتا لسر چه بنجهة هاتي أواكرن چاوا دخابتن ولسر چه بنجهة خلكي دعوات زكن جبركو ام حموزانن كسد في كوميتي دو يك رنگن برانيه خو خلفيه خو ايديولوجي اسلامينا اخواننا تابعي هيئة تحرير الشارن و يعني تمثيلي كردو دفي كوميتي دو تنينا بس كردو يعني ملاتدن سوريا نا دروزا نا علوية كاسيتي تنانا
وەک ئەو خویا دەکەن ئەرمەنجێ کۆمیتێ کۆبرێک بریا دیالۆکێ ملەتێ سووریێ نێزیک هەف بکەن لێ حەیانەها تێ خویاکردن کاری واندا گوتنێ واندا ناوسایە ji ber ku gelek endam evê komîtê yek jê Hesendiqêm û Etasî anîn ziman gotin em qesedê dawet nokin ji ber ku qesedê hêzek çekdariye hêzek irhebiye gelo tu dibe tu xwedikê berpirsiyar tu dibe em kê birêya diyalogê milletê Sûriyê nêzik hev bikin û tu hêzek خود لسر عرضه اقصاء دكت قبول ناكي يعني برستي نظام ونا تفجر السياسي كردي كس دعوتنا كرن بس كان كسن فونت دبين سربخو كست سيفيل دعوت في جواتت خو كرن لبلد برضو تشتك دنجي هاي يعني برجرا عندما في كوميتي بزمان آنين وجوتن كرد لسوريا نتنه لباكورة سوريا لجلك دورنا لسوريا هنا الحمل هنا الحمصة هنا الشامي هنا براستيجي وقت خويا كرن أفدو خازن دوزا كردي ما في كردي وقت عربي دبيجن تمييع بكن دبي جا مرول سيرفي مسألة بس هكذا نجبركو أم ملتي كرد لسوريا نوك ملتي دنن يعني إما كرد تايبتك ما هي دوزك ما هي دوزي ما لازمة ده بيشاروجة ده ورا يعني ورا حل كرن ورا چارسرا كرن جرا جبر ويجي دفي جا مش حموية را خيا بكن ما في كردا ودوزي كردا لروج آوا تاني تفجر سياسي كرد تمثيل دكن نكسد سربخو يعني سربخو جبر ويجي قال لك رخنا في كوميتي هاتن كرون وتين كرن نجي عليه كردا تاني دا جي عليه ملاتين سوري ايدن دا علوي درزي حيا اي سنيجي وادوي باوريه دا مبراستي في كوميتا كاري في كوميتي ابسر نكبه بله قال لك سپاس ما مستی الباقی از پرسه با آوا کیتنش جنابت پرسن يعني اگر ام بفکرن راسته که آلی سوریه هجی یک دنگیان يعني آلی شرع يعني حکومت شامه یا جی اداره شامه هی عرب یا جی شام خواه یک دنگ نینه دخوازش خورا تشتکی چیب که لآلی دن اگر ام بحث بکن که آوا 13-14 ساله لروجوای کردستانه اداره کی هيا خسريه کی هيا عسكرياوي بالنظام هيا او كويجه ابورياوي هيا فلان هيا بيوان هيا وجاليه الدوله اند فاجي تناسكرين قالوا حقنين اشخا كرد اخو هنا برا شامشي اخو تشيكن باشي جا كرد وشام بهرا رونن دانشن بله بيغومان كك ميرزا يعني براستي قالك سيناريو هنن تشتن دبيجن تشتن هن سر ماسيد تشي دبن يعني نبخورتي افدا صلاداريا قول شامي نبخورتي دانو استندني بكردادك وكردجي خوياي سيجنالك جا امريكا استندنن انه هيدي تكليه بشرع انجي بدا صلاداريا بكن جبر بلانا دويم ياد بن ماسيدي ازباورم دابش كرنا سوريا جبر ايرو وقو حوالا مناجي قوت اف بكاتين قول سورينن إيرو دعوت نبو نجبو بكونغري يا ديالو كان اجتماعي إيرو جي بيانك دركات خلقي علوية وتخوزن تخوزن فدراليك شبه فدراليا منابي أوغارد بأوغارد جي أو جي شهرستانية كفن لسوري بو بتايبت لروجاواي سوري بو وقوم دبيجن يعني كردي مجي هقرنا وقاسيولو خورتن جبو تشونا شامي يجبر بلان بي هي بلان يعني بلكي اشكرد بيش خلكي رسال سوشيال ميديا لي بلان بي او يا هري جرينج يا غوش بيشروجي ويتشيبه وقوم قوت وفدرالي شبه جبر ايرو وقتها من الكرداد نرنج حردو هيزادجي حردو جي بيان درخصن انا كسي بيان اخو درخص قوف بيكنينك جبو ملت سوري التباعي
حتی عربی سوری جیج و کنگری نرازینن جبر وگو هوالمونا گوت کسی کومیتا آمده کارش بو به کنگری یک آلی بون کسی مسلمان بون قال خلق سوري ناس ناكن قال لك بيكاتيا ناس ناكن قال لك انسان براسي شورش قربون انسان نجتمع پرورن قالك او تمثيل في كونغري بكرنا انجي تكنا كوميتا في كونغري وبجدي اب مثلا راشتانه وديالوك خوشك چه ببونا والسرويجي بنقها سوريا پیشروجه بدان اخویا کرن چجالی حکومت و چجالی دستور و چجالی سیستما گشتی یا سوری و ليه خوياي نه د سلابدار جديه يعني دقلق في مسألة دي جبر محمية عجيب ماي مانجو انا هين خلكي دانو استندني بواردك بورو جادو قو نعوي سبا في كونغر للدار كذا يعني او كسنجو هالبجار تنجي بمعني الجموع بور تشكي مرنجكي شكليه بو خلكي نفا كرجي بمرنن ليبل او بخود زانن د سلابدار بخود زانن قو كردنا بوارن يعني اگر وك انسان نقولوا صار بقبر انه انسان قال لك نقل انك جواد خير وبركه يعني كردي من اللي بل هناك جواجي قال لك دنگ ودان دان بنا هستي خوي نتويه بلند فجبر بها وي اف كونغر يعني وهذا سري بس او انجاماوي وقال لك لاوازبه انجاماوي نسر كفتي به انجاماوي نجبو همي سوريا به كاريج بو د سلاداريه بجبو بكنيني خو بملتي سوري دكن اجي حب كيمانيش بو خلكي خوي السنه يعني يرو من تليفونك خورتك يرليخس خورتك قال لك زيرك عربه د بوزيشن سوري دبو لشامي انا حتى هو يعني بري برلمانتير بو د حكومتها بشار الاسد هذا وقت عندنجي جمر جو روش قال لك خرابه افكون قر بكنينك السرخلكي بقلمشي يعني ببرنجكي قلكي تبلي هف افد سلاداري كاردك از نقومانن وكسكي جي كارب رازي بك وقت بكاتيا سوري چه كرد چه علوي چه درزي چه مسيحي ديمك يعني بيشروجاوي قلكي كرته هقر نبجي وشرك چه ببه انجي وتشتكي قلكي نخوش لسوريا چه ببه فنرين خلكين يا عربي سنانن وچا وقت هم کرد گرکم گازنا نکنه اگه وقت نرينا عربي سنة فيرنجيبن هم گازنا نکن وبلا جي وقو هنك دبيجين بلا ام کرد كفري جرام بده جي خدا بن خوش خو بدن سر هف يك شانت حاضر بحرتم وقت هم ديالوجي بفرنسيا وبانجليزيا بامريكا چه دكن ام بيجن ام اف كردن ما في ما اف فيرنجيه جغرافيا ما اف هريمي من افن دو زامج بو پیشروج افن بگو تجانی زمان ریبریه خسر هی یک کاروی ریبریه پیش بخینه کسیش تکلیه بکه خلکن اکادمی و روشنبیر و سیاست مدارش تکلیه بکه کارو براستی اف ریبری تمثيلا ونرتيا ملتي كرد حميد رجوائي بك يعني اف هي يعني اف قمان هي از هي بدارم قمان هي رسري بلك از بخوجي ويد بيجم يعني كرد شخوا بريخستنن شخوا ولاتي خونا شخوا اوكن اوانا بلا ولانا بچن بوارا چه خبر بن آنها براورنا سرهف باشی جن باورا بچن رونی سر ماسکی باورا خبر بدن يعني بديتنا موسى راستره وباشا كوب غازي وك ريخستنا جي غازي كردان نكرنا وها باشتره از بخوصات بيجم جانزام اگر ميوانه ما تشتكي دن بيجم برا كرم كن كرد محمود اگر تشتكي تيدن السربي مجاري هبه كرم كه اگر نام دربازي خالق دنبت وهر وها مونا خان تيك عبد الباقي تشتكي بر خوش اني زمان راستي از خازم ما وقت بكرتي بيجي اب جامعه كهاتبون دعوت كرين وكي شخص وبرپرسي بارتيان بون بنرين هم تشتكي قلك باش كرن گو نچن حاضر نبون داخویانی جدان هم ای آلی انکسی هم وکی تاکه کس نرینا خدان که ام تاوی نابن و اف کنگر وکی چا بیجن وکی که هر کس کانش خورا چند کسان هب نرین بن یان چند کسان نیزی که خواه کن بکی و ناو لگه وکی کنگراکی یعنی نه و نه بریاری خبریار خورت من کو کانبن ل دردور
و هم جی لسر پیکاته سوری ورن چسباندن و بین قبول کرن هم جی کسی کو مالوان آوا کسی کو تبی نبی ای کو هاتبون دعوت کرن تشتکی پر باش کرن و به تایبەت جی از بو ای کرد بیجم ای به پارتیان دا گریدایی وک ریک خستن وکی پارتی اف هلوستک خورد کرنا قصد و هلوستک خورد کرنا ماف نتویه گل کرد دروجم پیش دا یعنی بگوتنه کدیم بیشم بلکی وانا خواسته به دره کسان را هنه کی وی هلوستا کردان قلص بکن ضعیف بکن جهاز بخن هر چند که بانی ریک خستنا نکرن بانی کسا کرن لأف کسی هانا که برسی وان دایی و تبی نبی هلوستا که جدل گرک برو پشتگیری وان بکی و مالا وان آوا بکی. بله گلک سپاس مانا خان تشتکی که جناب تبیجه دوی مجاری دا؟ نه باشه او چقدر دربازی نه درباز نبیسته که روشا عفرینه ما مستطيع تشتكي بله اشكرا قال لك جرين تشيبو كك ميرزا يعني اف كوميتا اما ذكرنا كونغر يعني خص برنجكي جرنجا جو كردا يعني بيشجوه بكيك هاد دوا تشتكي قال لك جرين تشيبو اللي حسيتشا يعني تشاوا اف كوميت جهاي حسيتشا وكونغرك لدار خستيه وكسي جور كيف اخوا آنين وي كونغرك بتشوك شكرا لحسيتشا دبن يعني اف هريما حسيتشا دبن سيا ريبريا خسر ديه شما ريبريا خسر او در فدا فاكسا جورن كونغركي تشيبكن كسن عرب براني عرب ومسيحيانين هنشن لبن خورتن كرد يجو اوجي نتف قرا سياسي دي حاضر كربون قلت من اف تمثيله باريزغها حسيتشا دكن يعني اف غازن اسكارم جي ريبريا خسر بكم ريبريا خسر قال لك زيرك به وشيار به اف درفت ندانا في كوميتا امدكار يا كونغري وري باجار حسيتشا وفي كونغري الدارخه يعني افانيك وقول بيجن لسر وقول سيجنال كده ده ريبريا خسر قلت تنكاربه هريما خوجي بباريزه و درباس من هريماتا و تشكرن وتبشجوه كرن يعني تشتغل لكي نخوش بما كو تشمار ببريا خسر او درف دايوا بله قال لك سباس ام درباز خالا خوي سسي ادبن روشا عفريني يا ايرو و بيشارو جوي هرمتشيه براستي عفرين انها د روشا كي وسا الوز دايكو مرون نکاره تعریف که مرون نکاره جناب درک به وقتی که مرون دست پید که لی ام دزانه که دولت ترکیه به همه آوای خواه زخت خواه لسر خلق عفرین و ساکر که کسی که جی خدا نمینه مالا خدا نمینه بوان چک دارن که اوانا پشکریه واند که پری واند دانا بوانا او تعدى او ظلمه كل سر خلقي كرن دي تعرفوا او نينا اللي هروها بويرين جرينجي لوي تشيد بن بويرين جرينجي لوي تشيد بن جارة ده برنامج بيشيان هذا ما باسكر احمد شرعه بشست عربين عسكري وباواكي شو وقت ميزان سنكي چو عفرینه و لویجی به آلا کردستانی هاته پیشوازی کرن یا جی به آواکی دن هاته پیشوازی کرن ور حاصل و پاشه جی چار حب خورتن ایکو آلا کردستانی برخواه گرته بون چگونه و وانا خسنه گرتن خسنه حبسی و وانا تعدل وان کرن لی پاشه جی آنا جی او کار نوچاد بینن لویجی جانها خودی گراوی بیروی گلیه دانینه که خلق بکار و بچلوی گلیه خواب که و خودی گراوی جی اداره احمد شرعه جی که بچه وان ایکو او کن وانا دار زینه یا جی وانا بده محکمه یا جی وانا بگره یا جی بیجه چما و افسا کریه لی هر وهاجي املت نرن كو او عربين كو جاليه شامي جاليه دري ودري دن هاتبون عفرينه او انا جهد هدي باي در باي
بأوتوبيسا وبكاميونا وبأوكا دزفرن دچن جيكو جي هاتنا او جي جاليك والي خلق ما كرد بأواكي نكارن راحت بدلك راحتي نويرن بچن جيواري خوا وصلوا فالا مانا اجازه جواب بپرسم جبركو مناخام بخوا خلقي عفرينه از جاره هاجه بپرسم كا او جبو عفرينه نهات شد بيجا روش نهات شيه و لگور في روشي چه هيفيوي يا چه ديتني هاج بو بيشا روج عفرينه براستی عفرین جد حضر حجزاده دما جاله ترکا و چک دارن ارهابی هات داگر کرن يعني براستی عفرین وقت ام دبن كلك كورة يعني تشتي قفي چک دارن ارهابي بملتي عفرين كري براستی ظلم وزوره وتعديل خلقي عفريني كري از دويو باوريه دوما لدبرك دنا هوتي كرن يعني ده حزرو حيشتادو حيور وجي إيرودو يعني قلك تعدل خلقي عفريني كرن لا أمينه سرد منه هذا بقى خفن أنه بشتي كو شرع تي تركيا جم أردوغان وقت هات خويا كرن اوكي اتفاقك نبري أردوغان وشرع تشيبو كو و هرمت دبنسية تركيا دو هدي لازمة هيئة تحرير شام شرع دستيخو ديني سر تش سريكانية غريسبية وعفرينية جبركو دوي دامي وفردودو في خلقت عرب اي سيفيل اي هوتنا عفرين هجمارك جوانا وغارين باجورد خو و بشتي شرع تركيا وغاري بشتي وي بچند روجا تشو ادلبيجي تشو عفرينه جوي دامي وفردودو هجماري كست سيفيل اي عرب العفرينه برستي هجمار قالك عفرينه دركاتن يعني اسباور دكم تخمين دكم نزيكي شست حياه حفتي جسدي كست سيفيل اي عرب العفرينه عفرينه دركاتن وفاغارين مالتخو وكست كرد عفريني يعني عفريني فاغارين عفريني ناوا هجمارن قالكن جبركو فاغارين عفريني كهرن مالتخو في او في جروبت ارهابي ون تشكدار نهيشتن فاغرد مالخو بخلكي رو غوتن يوني بهرب مادن يو امني لبن وني فاغرن مالتخو او جيب اوي خو يعني يو 10,000 يو 3,000 يو 4,000 دولار لازمهم بدن وخلكي فقير مجبور بدن يعني كفاغرن مالتخو بشتي خلك فاغرين مالتخو هجمارك جفي خلك كست فاغرينا برن وبنشاف كرن قوتن أمفون برنادن حيوان دي سو باراددنا يعني برستي يعني أبو في تشتي قبي وادكن جدا سبيكد حزر حيشتدو حيوان هو بارادبن جبر ويش يقول لك خلق عفريني دخوصن فاقرن عفريني نويرن فاقرن عفريني نهال بندا السكيننا حيو روش العفريني بيشاروش دا اكي تشاوابه تشارسارين عفريني رواري ديندن دبنسية حمايتك يعني تشيب بجفي جبوه خلقا كاسد عفريني فاقرن عفريني لبنداوي تشتي سكينينا لفي كاسد دغو فادقارن مولد خو كاسد عفريني فاقرن مولي خو براستي تشتك دمولي واندا نهيشتنا يعني غراض نهيشتنا تش غراض هانا دمولي خلقي عفريني ده في كاسد عرب ايتادو حمو غراض بخرابرن براستي يعني حيو شباكه برنا حيو داري برنا يعني وقت جمر هوالدان أزنزم بعربية في تمديداتي إيه كهرباء في سلكي نحاس دانا رستنا تيجي بخارة برنا يعني غراض تشتك خلك كسد عفريني رو نهيشتنا دي سوجي أما بيجن خمناك خلك عفرين ايجرينج حمو كسد عفرين كاربن وگرن عفرين كانبن وگرن مالت خو باجاره خو ملكو موالي خو تشتيدن هدي
ببه يعني لأبوت جالي كست سيفيل عرب جعفرين دركتنا لحيونو هين هانا لهجمرن بر فاجارين كسد هزن تشكدار وإرهابي حيونو حموق العفريننا كسش ونو فناجرين جعفرين هين درناكتنا وحيون هو بكوري خو بردوام دكن يعني في دمي دويدو يعني وحمون زونن يعني تعديفون كخلكي كرن نمرو فيشتن نا كفر هيشتن نا دور هيشتن نا حيوان هيشتن هيشتن في دمي دويدو قالك دور دي سوقت كرن يعني العفريني قالك جوهانا كان جوهانا بروستي دورك بتانت لنا هيشتن وام هيفيدا كان يندمك نزيك دو في كاسيت تشكدور افجي دار كابن لبالي هزي هيئة تحرير الشام حيونه نكتن عفريني ليه فيرود بيجن الامن العام بشكل الامن العام تابعي هيئة تحرير الشام هونه تنكتن عفريني اري لبالي تشكدور فيرود بين جيش الحر حيونه حموق العفرينينا لي ام هيفي دكن نزيك دا هوجي دار كابن ازدوي باوريه دوما هاوي اسبوار دكم او العفرين نامينن لحيو جرو تشرسري كي ببينن كي فون ببنكو كي بتشرين كي فونج عفرين دارخينن حيو ودامي د بيشاروج روشي عفرين كي كدو هره كي جواب برستي كس حيون هونزاني نها وك هرمي حلبة تاغي أشرفية الشيخ مقصود لوي داري خلقت لوي دابرنودو وي دابرنو إدارة دكن طبعا باتفاق بهيئة تحرير الشام رو قر وي سيستميل وي دابرنو أو دكن بكورتينن وي سيستمو بيشاروجة دو العفرين جيب كور إينن وي داري بروستي أم نزانن ام دخوازن ام عفريني هيفيه ما ام دخوازن عفرين وقاري بنسيه كردادو لمخابن هيفي برانجكا وتشتيل سر عرداد به نوك هيفيه مارانا ام بروسي ام نظام بيشاروجة دار وشي عفريني ايش هوا ببه كاس نزانه لي امي تنبيجن عفرين عفرين كردة عفرين بارچوك روج آوايا وعفرين بمني بارچوك كردستاني وام هيفي دك نزيك داخل كي عفرين حمو كاربن وقارن عفرين ومالتها بله قال لك سباس امجد زانك وخلقي عفرين حمي ولا باريزن تشد برا بقى عفرين هر كردستان بقى از بچم با برز محمود برازي كا او جبور روشا عفرين انها وبيشارو جاوي تشوا شيروفات كي ياجي تشوا دبينه لغور او كي روشا سياسيين هادي تشوا با بخدي وكي خاتون مينا قوت افسر 6 سالايا اف جروبين چاتا تشتك نما بسري عفرين نكرن قالي روجاوا يعني هر كسي جوي شري زرار ديت لتي كسي وكي عفرين ندي ام بيجن هري مقام شلو هاتا كونكي كوشبر بون كوباني هاتا خراب كرن لي عفرين طالان بو ويران بو وكم بيجن كفر لسر كفر نهيشتن يعني غوري وان خراب كرن يديش بي بيتر نابي لي بيشروجي بي عفرين لغوري از دبینم راستی دوا هبدیتنی کته چه کرن دا عفرین نمجارا سرکه يعني حيا نها لغوري آگاهی من تابي كونه گوتن جبر وردر دكبن ل اب روشا عفرين از گري دمت بجم و يك بحكماتك للشامي خورت وري شكرن او يك ياد ديان بروشا باكوري كردستان با بروجا آشتی دا بلكي هنكي گوهرتن چه ببن يعني گوهرتني نيزك هگر کو لهواتنك چه ببن لباكور و او باري لسر عفريني هي او بارا شخوانها هنكي سبك بيا او ظلما هنكي رابي لدمي نهادا راستي تشتكي بربتشاف و اب گروبین چته همه خواجی وکشینین و رادستی کردان بکن تشتکی وها خویا ناکی جبرکو او به تایبت جعالی والی داگرکرین ترک واته بره برن
نوكي هريما ام بيجن حلبة يعني وكي هريما حمصة وكي حماية وكي جهة كي دينية او بالتايبات حركة جيزانيج روجا كو داگر كرن او هريم هر چنده او چته وان لور لور ديار دبن لید پاش پرده دا لهندر وقت بيجن لهندر سرايه داگر كرين ترك لورن اب دريجيا امكانن بيجن هفتي حشتي سالي سيستمك هبو هر سه باجران جهب دورخن يعني باجر كردان و شريطه جهب دورخن تركي جي راضي بو سوريا جي ابيك دواني يعني جنابرا سر قاني وكان بيجن قامشتي هريما قامشتي وقت دربيسي او قال لك جندي عربان كرنيكي او غمرو ووردا ودا تشني فيديو ديكيليكا هاتن عرض كردان طالان كرون كيرنشتن لهريما بابه همان تشت كرن جدربوسي حتى عفريني او جي كرد بون هناك راكرن هناك وردا ودا المهم هاتن بوهرتن هناك ام بيجن سيستما وقت بيجن تتريكي تعريب السر مشاندن او جي كيم كرن وجاري لسروا حرس باجاران يعني لعفريني او زلماد بو لكوباني حرو شربو لتركان ريفا ذكركم ملج كوباني دركبي يعني ام بالسيستم تيكرن نبنا زاني تيكرن يعني الاليك الشرط بيه يك مروب نكاني بي اذن تركان درباسي تركي بي لان اليك را قاچاقجيان بالدهان بالصدان ملت درباسي تركي ذكرن كوباني را يعني لكيلومترك يعني ام بيجن 500 متر شتا دور شرط بيه لت دري فدكي كم ملت جي كوش بي ودمه تدغي في باوري اف سيستمك يعني شركي بسيستم تكرن كو اب ديموغرافي وري غيرتن والا بنك تشبي ابيا مخابن حياه درجات جي بو الليفر ليفر برسكي هي اب ريخستنين ما هم ريفبريا خسر وهم جاليه انا كسب وقت بالشاميره دفي دما هاي داويه دا ددن دستيني قالوا بعس عفريني تدهيا يانا واجر هبت شوايه اجتنا چمتنا اگر هبه بگوتن هي اسقط باور ناكم وكي بندكي سركه وكي بندكي سركه قانبن ام حركه زانن اب دست تركي زانه يعني اب حكومتها كونها هي تركي لجلك جيان هم دا آلي سياسي دا هم دا آلي امني دا هم دا آلي آبوري دا جلك جيان دا دست فضاء سر اونا نكون في بريارين ها بدن يعني او كسي كو دستلاتن هيا حكومتك تشي نبي حكومتك خورد كو كانه برياري بدي تركي چغا تركي را بيجش وردركه و ام يعني ام چا بيجن قلتنا بيشيش تركي را بيجن حياك وحكومتك الهمبر تركي بي وخورد بي تركي بي چه بيجي حكومتك وكي عراق ان كان تركي هريما كردستان داخل ل دريجيا 305 كيلومتر بمعنى 40 كيلومتر جبشت ازا خدا بگريش جاي بخير وسبي حياه دغه زاوروسي تركي اف دريجيا 6 كيلومتر نتنه داگر كريه چياي وي تدا بارگهي خوش چي کرنا ودمي گرگ ام في راستي ببينن و اب حكومت الشامي بدست تركان هاتي و چاوش تركان را بيجي ج تركان را بيجي بر دركبن هر چند کو کرد بخوازنجي کرد وی راستي باش زانن و اب حكومت نکانه تركان ها درخينه اگر بگارانتيا دولتان دولتي زلهيز و دولتي كو ام بيجن في لسر سوري نها حاكم جبري تركي هگر سوري وري باركرن يعني ام بيجن هريم ورن بيلكرن يعني حكومتك بتش سيستمي كرد و حكومتها شامل هفده بكن ويل دمي اد بيجم عفرين دبي مجارة سركة لحيانها از باور ناكم كو عفرين مجارة سركة ادوا دايم استاندران بله گلک سپاس ما مستعل باقي هر دو میوان مجي بعث روش عفرين النها كرن لبعث او كوي سياسي از وي برسي از اشتاب برسم اد هفديتنين كن هاب الشاميرة هنا ياجي هفديتنين كو بأمريكا وفرنسا ودولات الدنار هنا دورتا بعث عفرين هي اگر هبت شي بعث هي
بله پرسا گلکی بالکشه که میرزا براستی از نباورم ایرو رو پرسا عفرینته کرن به امریکانا و فرانسیار باچه اجبر هگه پرسا که به گرک پرسا کردی بگلم پری مافی کردی بیمسا و گر کرن دی پیش روژه ده هگر وگو که محمود گوت حکومتک براستقینه بهیز کار به هبه دستورک بینیف ساندن دما گو دستور بینیف ساندن به گمان و حقی کردال حرسی هرمی وی ویم سوگر ببه و داخل و دمه افرینجی یک جبه مسئله لی بله مسئله افرینه که میرزا هگر ابدا سلاداریا ایرورول شامه به وی منتالیتیته به وی هزری به و روش افرینه بگومانا من جیم خابنیه و قال کی غمگین به جبر چما يعني كاك محمود قال لك تشتانين زمان هيك دوباره بكم برقنا ديتر ايرورو تركي الورا وتركي تجاري تركيا وك حكومة وك سياسات تجاري هريما قد درباز بيجي درنا كذا اگر جي دركبي جي ديسا جي واليه ويل ورا زمانه ويل ورا بوحق عين مسألة هتاي بتشرنجي او داغير كركر لواس كندرو وحتى يروشتد ماي عيني عفرين بفيرنجي به چندیجی حتی گو حکومتک بهیز ور شامه دیساجی ایرو رو باندورا سیاستا ترکی گلکی لها شرعی و ویده سالاداریا نوهیه اگر ابدا سالاداری بردوام جی بکه و چند کسین نشتمان پرور تیخ ناف خودی جی و دیسا ترکی زور آوا ببیج بر ترکی پلانی ویهنن مثلا 30 کیلومتر حرتن دوید خوازم سینوری خو بپاريزم و دما گو به 30 کیلومتر ذاتن عفرین حمید کبی آلیه ویده و حرتمجي تخوازه هيزي ويل هبن ايرو قوتن هن سر سوسيال ميديا دبيجن انه دسراداريا شامي وقصده انجي هسده لهف كرنن قو لشكري هسده بار بكن لحريمه دبيجن و دو بار هرن هريمه عفريني بقومانا من تركيا قبول ناكو تجاري قو هيزا هسده هر عفريني لور و بباريز اگر هيزا تشي بيش روجي دي عفريني بباريزه و نکرد بن و عرب بن ليه تشت ما تشاق بين دك تشيه او خلقي عفريني جبر خلقي عفريني بيقومان او ده سلطدار بن ده هندري ويده تشرنجي ده هندري وظيفه خده يعني كارد ده سلطداري جي حكومتها شاميه بديسه عرب بن يعني اگر باريزيكي باريزگه به لور انجيكي مدير ناحيه به ليه بلي كسم جو كارد كن ده هندري ولات خلقي كردن خلقي عفرينينه او كارن برنگكي انديركت و مهرما خو بپاريزن و کاربن لي بن خودي چه د سلاداري به او د سلاداري به بګومانا من تجاري و هذا رولا بارتين كردي ولور بنمينه جبر تركي ور و تركي قبولناك و اگر هبه جبرنگه کی رنگا انجمن اجتماعي كردي انا كسي ورنگه کی گل کی لاواز به کی رنگش پر بيروك الور بكن و کاربن هن کی کار کی بسيط بكن اوكي بس تجاري تركيا قبولناك او پولا کردی اللي سر عفرینه بردوام بکه جبر پلانه ویده او چوی جیر مایه جانا و کیمانی حتی 100 سالی ده از وید بیجن برنگه که غمگینی لیبله بر بتشعب بفیرنگی و بردوام بکه بله که کمرده بله اگر تشتکی دن تنبه اما بی خالجی درباز بکن يعني بس لازم تشكيلي يجي بيجي مثلا خلك مي عفرين الشهبة انجي لحردو طاغن حلبي يعني تشل الشيخ مقصود تشل أشرفية يعني قرق در فجوار بيكرن چندي زحمتي هبن وقت عربي لعفريني كوش برد بن درن دورا شامي درن باجاري خوي كبن قرق كردي مجي بهيزكي بسيستمكي بخورتاي دي سابا قرنجي خواه چه ترج بر بلان ناف دولتي هنه كارن رو پیشروج فلسطینیا ورن و با جاك بالا ايو خواني بالان كار فلسطينيا بنور جبر بيها وي قرق يعني تفكر سياسي قلكي بخورتاي بشخله خلكي مي عفرينه بحمي سازين خو بخورتاي اللي سيرفي كاري بخبتن وخلكي شابه واشرفيه وشيخ مقصود يجو برج عفرينه بون ذاتن خلكن لحلب يدمين او بمين لي خلكي العفرينه قرق لي فقرن وبلاسترين وقت تشتكي دي هي انا كسي هزركي وهي لبأمجي حكومته يعني أبخل ديالوج ما برا تفكر سياسي كردي لسوري لرجاء كردستاني حكومتها دسلاداري رو شامت شيء نبويه اگر چه بوي انديركت چه بوي وبرنگه كي قال كي لاواز بحسابات هوربيني اناكن لبله دبيجن دب ام دخوازن جو هري معفرين بب بارزگهك
يعني حالة بيبا قطاندن وقتا بيبا قطاندن ويشا خير تشتن تي خستن كاربن وي هرمي تشي ببن دبي جو إجا هنا جوهرتن تشي ببن وقتا بباريزغا ودومي كاره حتى حكومة تركيا جي بربتشا تشتنا بستينن نوك تشتي قوانتك بله اللي جبوكو خلق بز بكار بزفره برحتي بآساني بيترس بزفره دبي ريخستني كردستاني جبوان برنامجي درست بكن بشكريا وان بريا وان باليكاريا وان بهشياريا وان دبي تشتكيو صاحبه اجانا خلق بالسريخه دتشا وتعداي دبينا وجارتن تزفره ويا ودني جدي قناچه جبو يجي افكار دي سات كبسر ريخستني كردستاني دي ريخستني سيفيل ريخستني بارتي سياسي اوانا دبي تشتكيو صوره تشكل جبوي بێگومان کەک میرزا ئیرۆرۆ دەما ئەنە کەسێ بێ فرەنسیار داخەبێ وەکی دیجی ڕێبەبەریا خۆسەر بفرەنسیار داخەبێ گەرەک بەحسابێ میژارێ بکەن هون تێکلیەوە بحکوومەتە شەرعرە هەیە ئەف خەلکێن عفرینەیە گۆ دەرکەتنی ژێ و جێوە ئانا بووی ڤالا بوویە گەرەک بەگەرن جێ خۆ بگەرنتی بوون ژبەر ئەمریکانی کارن بە ئەمریکا میژارێ دانوستەندنێ بکەن ژبەر حتا ئیرۆرۆ حکوومەتە ئەمریکی وترامب ذاتن اعترافي نب شرع دك ونب في حكومتي دك وهالوستا كويدي هي البيشروجي دي وبي ديار كرن البيشروجي انا جبر انا ترامب بتشتنا دم جوله انما نم جوله يروب مثلا سوري وبمثلا بحكومتها اجا بيجن راديكال ياغو هاتي الحكم بله اما في خارج درباز بكن تشتكي دنتنا بله لذر خالك ما هي هفديتن أمريكا فرنسا أنا كسا والريفبريا خسر مسري داجي هنا كي باس كربو وهروها جبنا أنا كسا لقال جير بيترسون زانن كو برپرسي يكتيا ملتا دائمي لسوريا أفاسيز دا 14 سال اللي جبو سوريا جبو برسكريكين ويدري كاردكه يعني قالوا تشتكي أشكربية كهبديتن فرنسا وأنا كسي والريفبريا خسر شت دهاتنا خافته مسري دا بعسكر كو ديارة ديسا لسر مثلا كرد وكردا كو ديالوجي وك بربرسن أنا كسي أو كربون ل عبد الباقي حسيني وانا بعسكربون ام از بخواد برسم قالوا تشتكي وسا هاي وجه هي تنه هفديتن شواد درباز بيا مجاري تشنه وهروها انا كسل قال بيترسون خبر اخفيه القلوي قال بيترسون ام دزانو كو 12 13 سال بو جبو دستور سوريا وجبو او كسوريا كاردك اللي حتى انها تشتكي بسر نخست وانها جي لوي جاردن يكتيا ملتا وي كاري وي بردوام تكه لغر بترسن جاليه كردا وجي صعب قلس بو اگر نها تزد يتبك درو دور وك امريكا وفرنسا وكا هلوست اخوا اشكره كربن او جهنكي جسرت كرتبه مثلا كردادا هناكي قرمتر به لسروي مجاري قالوا قاعة قادرية وهنا يعطينا ناس تخزن جي برز محمود برز ببرسم كات تشتكي هي يعطينا باشي جازي ورم بامونخان كيك ميرزا بيقومان 2011 شون و 2013 دا 2018 دا گلک هفدیتن شبون گلک خالان لحف دکرن دگیشتن جهکی حرد آلین سیاسی لروجاوا مخابن و صد مخابن نم بدو جهان و گریداینه یک وقت بیجن فلسفه امتا دیمقراطیه یک جی ریبازا برزانی کاله ام دا دگین هنک جهان لور هگر دیگه خالا هری گرینگ برجواندی وان دکوین پیش لحواتنین تفکر سیاسی لروجاوای کردستانه و یا لحر چار پارچان جیه للپارچه روجاوا وقت بی گلک دیار و آشکره جبو به ممکنه برشی مثلا که بود 10,000 و شوندا دگوتن چه دگوت تفکر کردی لروجاوا
ایوار الهف دکن سبه جه ود قطن براستی اویا گلک جاران چه بو لیب سر نکد روجا پیشین که اف گوتم بلا بو وقت بیجن هنک هف دیتنین بکرد بدزی ورداوی در هاتن دیتن جامعه کی بگوت چاوا دی بینی گلو و راستی و همه بگن هفته انکسو و پهنکه و وقت بی ببین یک دنگ لحظاتن که چه بگو بخود پر زحمت دبانه کسی هانه کو پر نیزک و ترکی داغت دکه و ترکی شرط خود داینه اینی ویدمه اما ویدمه هین بلکی نها هنه کی نرمتر بویه ویدمه ام بیجن گلک اوی هن کسی لور بون یعنی ام بیجن اندامی خواه لور بون یعنی بر پرسیار لور بون ترکی و مجاله ناده یک دو سه دیاره یعنی تهری از بیجن اف ریفبریا لور نابلید که تروریسته نابلید که فلانه و فلانه و فلانه لگوری خواه و ان کسی جه خواه لترکیه ام بیجن یعنی وقت بین لور جه گرتیه و آلی کاریا که کم زیده هندک پرد دیوان و چاوا ترکی قبول بکی و با جامعرانه هرم بوان رونن و الهفته بکن اما پشتی که ام بیجن جه خوشبر را کرن هنه که مگود گابه کدی نیزک بود دست پیشخری یعنی ام بیجن پیشنیاز یعنی ام چه نویلی بکن برز مسعود برزانی و مظلوم عبدی هیویا که هین خورتر چیکر لبا همو کردان به طالبت جیل با کرد روجاوا گوه گابه کدیتر بلستر واوره چیکرن هرچنده هنک جاران گوتنین شاش و چوت و خوار جبر درد کبن جوی عالی یان اف تشتکی بسر خود که به هنک آرا دستینه بیدلوی او دین به هنک دین را دکه لی وقت بیجن چارچوبه یک مزن پروازک هیا که رو بر وحب دهاتن لی تبی هولدانین اف قاس مزن و اف بطایبت دوا حرد مه داویدا ام دنیرین هی نگشتی یعنی لآلیکی متکشی دا جگوت او دختا گل یعنی دختا روشنبیر سویل گل اندامی نوا پارتیان او دختا تنیه وقت بیشن هنه کی اف پارتین سیاسی اف ریببر اف سروکان بهشینی و کانبن گاوه که بلز بر بحوارن یا دویم من دگوتن خدا جگوت مخابنم هر یک با آلیکی و هر چند گریداینه او هر ده آلی بر به هفتینه ام جه هفت دورن یعنی ام بیجن ناما بریز او جلان جبو بریز برزانی هفتیتنا پارتیا دم شاندا دم یا شاندا امرالیته به نافکرین چونا ورد و بریز نیچروانجی و بریز برزانی جی هر دیانجی هلوستا خدیار کرد که ام پشتگیری وی پیواشوی دکن نه تنه پشتگیری دکن تشتش دست مبه اما ببن آلیکار افتش نمزنن لی ام کسی هانه که بواندا گریدایی اما ها بیجن یعنی کسی که بن باندورا واندانه هم یه بن فلسفه ام بیجن به فلسفه دموکراتی آبوجی یعنی هم جی ام بیجن ریبازا برزانی کردین روجاوا که ام بواندا گریدانه او نیزک هفته بن لی ام هندورن اف یعنی مروب نزاین چنابی لیکی مخابنیا که پر مزنه جبوه از بیجن ایرو هر دما بوری بیتر رولا جواکا سیویل یان رولا سازی دموکرات یان رولا یکتی نویسکار و روشنبیر و گل کرد به تایبت گرگه وکی چاوا لهمبر دجمن لهمبر دولت داگر کرد تکوشینک هبو جبو خپاراستنه گرک تکوشینک وها جی بیکرن جبو یکبونه جبر یکبون کانه پاراستنا مبخورتی بپاریزه لی هگر نه یکبون به براستی اما هم هلوسته موی قلس بنا جبو ما فهمه
هم طرف بري ما وما بر قلس وبهنك تشتين تشوك رازي بكي يعني هالوسطة ما يكبوني جحر وجي بيتر وكي كوام بيجن لما فرس تكرن لي جبير مكة من دقوتنا هري بيشي دا جيقوت حر تشتي دبي حيانها هف بدزي تكرنه در نافبرا چند کسان ديه ناخوازن تشتك دركه به دربا گلوش چه ترسن اف پرس جوان دبي بله گلکی سپاس برز مناخان از شته پرسم هف دیتنی های داویه کد بیجن دنا بین امریکا و فرانسه انه کسی و ریبریا خسر دا تشتکی اشکره بیه که دوی هف دیتنی دا گیشتنه که یاجی دوی هف دیتنی دا چه خبر دانه خنج او که برپرسن انا کسی دویجن دوی دا جارک دن ما خبر دایا کام او کن هر دو دیالوگا کرد مسروی خبر دایا و هر وها ما او کریه که هم حاول دادن که یک دنگ بن و دیسا جوینا انا کسی تایبت به گر پترسن را لسروی تشتکی و بهیستیه یا نه؟ براستی حیانها به مثلا هفدیتنا امریکا و فرانسیا به انا کسی را یعنی حیانها ورقبریا خسر جهت دا وانا بهر هفدیتنا اره پترسون حیانها وک او و باش خیانه کرنه لسر چه آخافتنه گشتنه چه بریاره چه آوا کرنه براستی و باش خیانه کرنه ل دیالوگی یعنی او هفدیتنه بهتر لسر انه نزیک بینه أنا كسج بو إدارة ذاتية وقصدي لسرب مجاري قالك أخفتنا لبراسي يعني أز دوي باوريه دوما براسي خستكك نف دولتي هابه إيه كاربن تفجر السياسي كردي بجينن هاف أصدوي باوريه دوم يعني ل حيو كينغو ويدامو إيواري ناتي تشوي أنا زانم بس از باور دکم ایوا به دنگ ناته دنگته دنگه بله بردوام بك براسيتش البامتنا يعني براسي النظام يعني قشتنت بريارنا تشواكرنا البامتنا كت ميرزا دنگه تقرتيه بله aynı pers az cenab-ı te persum yani am dizanı ku ava demeki dirêje hevdîtinê bi Fransa û Amerîka ra her hema bêje her hefte û eşkere bû li wê jî resmê wan jî dîmenê wan jî gelek cara derdket ragihandinê û ew kê wan jî kevş bû ku kal ser çi dicivin û ji bo çi hatine bahev لجارها خنج او كي بيانا عليه انا كسي كنت بيجي تويدا ما خبر دايا دم جارة دا خبر دانا نزيكونا كردايا و هر وهاج فينا انا كسي اللي قال كير بيترسون تش خبر دانا اموي هيجي اشكري اسبخان نجيشتم تو او كيش بويجي ما رابو خستا برسا كيش لفير که گلو هم تکارن تشتکی هم ببین یا جی تشتکیش برای تماشاوانی خود پیشکش بکن جناب تد پرسم حیاتش وانا چه خاصه هیه و چه هاتیه خبردان تشتکی یوسا بردست هیه یا نه بله سپاس که میرزا براستی همی هولدان انا کسی به چره ببریا خسر به دما گفت فرانسیا و امریکا دجوین اجبو مبستا و مافی کرده لسوریا پیش روژه نو که چندی وی کار به تیکه به دستورا سوری ده چندی وی کرد رولا خواه وکولات تک نشتمانی سوری دیمقراط کارن رولا خو باش تی بلیزن وک نتوا دومین اگر حکومتک بیا وکرن چند وزیری واوی تی دبین بالیوس خانیه واش در باس بینو چند خلکی وا ببین بالیوس طبعا يعني حميد تشتن جنجا شكرين يرو رو غير بيترشون وقوم دزانين نو نرن ناف دولتية هذا كم صالة
وبتايبتي ملف سوري يعني فايل سوري دستي ويديه بيرو امريكا واوروبا حرتم يتشيني سوري انا السوري الشاميه دخوازي زختك مزن لحكومتها شرع بك هجر هات ودستور هات انساندن هجر هات وحكومتك هات تشكيل كرن دوید جهه بكاتيان يسوري تدبب تايبتي كرد يعني شاوى أوروبي هالوسطى أوروبيا لهمبري كردا بتشرنجي لهمبري كردا يك وبشر دروز وعلويات الدوسة أو دبيجن كسنها دبيت تيكا من حكومته داقا حكومتك براستين اجتماعي شبه وهروكي ديجي دبي رولawات هبه كك دكتور حكيم بشار عبد الحكيم بشار وماموستا إبراهيم برو حدو الشامي بولفيدا ما داويده شعبي كوتنك لقل لقير بيتر شونكرين اللي سربح حردو مثلا راوستيان جوهجر حكومتك اجتماعي الشامي شبه وچندي كرد رولا خوتر بليزن وهجر دستورك بيني فساندن دبي ما في كردا بي تشسباندن اف حردو خال بتندي بغير بيتر شون اخبيبون وغير بيتر شون ذاتا لوري وشعب ديريا به دسالتداريا الشامي دكي انه چندي ديمقراط به چندي كارب و ملت سوري حميكي حمبيز بك كارب وبشدار بك دوا دسالتداريا دندري سوري ده وحتى انا جي يعني اگر ايرو ملفي ديالوغا اموي بنرن چاو هاتا فكرن كوميتاوي وكسن حاضر بون اگه هزرين دسالتداريا شامي بفيرنگي به ديمك ته هيفي تنيه اف دسالتداري كارب بردوام بك وكارب بحكومتك ديمقراط لانه حتى انا جيكك ميرزا شرع به والازلامي ويبن يعني اف سياسه مداري جو هاوي دورا يبن تجاري بحثا قوتنا سياسي ناكن تجاري بحثا ديمقراطيه ناكن تجاري بحثا بارتيين سياسي ناكن يعني ويرو جيجي من دجباتك يتقوت مقوهجر شرع هزري بيهبه بشروجه ببولاتك ديمقراط والبجارتن شي ببن سربنقاها سياسي وبارتيين هبن قرك يعني افسيمه شار كت مها شاراده هاتي مها السياده كتي سر حكم قركش خور بارتي كا بكرنا يعني او هيئه تحرير الشام عسكري بو قرك له بارتيك سياسيه بكرنا جبو خلق شخور بدانا دوها نكسبتك بهالبجارتنا كده ببصر كذا ديمك او هزر جمي تنا او هزر جمي هي حكومتك اسلامي به وقت مثلا سعوديه بان كويتي به او جيل بمجلس الشورى يعني وقت برلمانتارك وقت سر ريزا اسلامتيه وحر باريس جاهك جي بيشان حباهل بجيرن وتاخر ورده بفيرنجي تبارتي سياسي نامين يعني او سياس يعني عمر السوري اجان بيجي نفس صالح 1920 تقريبا شيء حطانا حميد اماده سياسه تد مجول بو تحميد اماده بارتيين سياسي هبون يروف كسيانه كجوور اف ديروكا دريج جي سياسه دهندري سوري ده تنبكه براستي وكاريساتك بتشتكي بو بلاتك مزمبه مش بو سوريا بلكه بله جالك سباس دبي مجاري دا تشتكدن ميفاني ما بيجن تنبع ميورن خلاخوي داويه والله متخصص كثير ده حردو كومنتاري كسي تماشافانجي بخوينم او جي قال كي ام داويه دا بدن ما مستر تمام يعني بفي جريداي بو دبا شوف كيف هتي بردام تمام ام ورن او الداويه الريفبريا خسر بترول ددا شامه سر چبن جهه براستي دبي مجاري دهنكي او كيا جبوكو تماشاوان ما باشتر لي اقدار ببن ما في خالداني ام دزانك حتى انها دما بشر اسد تجي بترول يا جي غاز بقاسي باركي دشو علي اداره ويا ليفا يا جي موسى تزانن لي بشتي احمد الشرع هات افانها او كينو هاتن كرن قالوا تشتكي زيدت فرضها هي ياجي تفرقه كي نابروان هرديا ده هي تنايا وك دم بشر و نهادا تفرقه كي هي ياجي تنا ازوي جميفان مت برسم دي سيستم با برز محمود برازي جناب تشد بيجي جبو في او يعني تشتكي نويه ياجي
هماج بركو بشار تشو وأحمد شرعهات تشتكي وهانو كرن از باورم تنه نافاتن گوهرتن تشتکی دین نهات گوهرتن برێژی دەچوو بڕیا کە دینێ دەچوو $1 زێدە $1 کێم 10 وەک دەبێژن 10 عەرەبە یان ماکینە زێدە دەچوون بارهەڵگر یان گێم دەبوون ئەف قەت تشتێکی ناگوێرێ دە ئالی فرۆتنا وەیە بەترۆلێدا هەر وەها چاوەکو ئەم بێژن تێکیلین ئۆکۆنۆمی بێژی ئابووری بێژی کردین و فرۆتنê bêjî di navbera Herêma Kurdistanê û Rojava da herwiha di navbera hikûmeta Sûrî a Rûxiyayê yan a Beşar Esed û rêvebirî de jî hebû hên zêdetir petrol berê jî diçû digîşte Cerabûsê û Efrînê û çi nêbilîdkî grûpên çetene yan êdînê kîne berê diçû wir jî yanî ev petrola ku hey ji vê bîrê derdikeve yan tê derxistin hilberîn li gelek ciyan tê firotin ji ticaran ra ticar vê carê kesê bazirgan serbest e heger 10 erebê xwe bişîne Şamê kanê 10 xwe jî bişîne cem grûpên evê çete ku li Efrînê bûn yan em bêjin ê li Idlibê bûn ez bawerim her wiha di wir jî kel û pelên ku pêdiviya rêveberiya xwe ser pê hebû di wir dihatin mebesta min ji vê gotinê çi ye têkiliyên aborî di ev 10 salên gengeşe û teşqele û şerê Sûrî da nehatin sekirandin heger hatibin sekirandin li ser hinek bûyeran yan hinek cihê ku şer tê de dibin rê dihate guhertin di cihekê din re diçû yanî em bi rengekî wiha vekirî bêjin bazirganî li her çar aliyan jî nehat sekirandin bazirganî rê bazirganî ku heyî diçûn çûn jî û hatin jî kirîn jî û firotin jî vaya hebû vaya em bêjin her kesî texmîn nedikir ku wiha bêye ji ber sîstema berê sîstemeke til hemberî wê bû û her kesî digot wê biroxê neroxê hinekan digot hikûmat para xwe dibe hinekan jî digot tê firotin lê diva ewa dawî de aşkere bû ez bawerim berpirsê kar û barê kirînê di hikûmeta şerع da ê ku niha li Şamê ne Camêr got me tenê ew wek dibê sîstema berê heyî nikiriye me tiştek nedayê guhertine yanî berê diçû heger nem got $1 jor dabê yan $1 ji serê bermîlekî jêr dabê 15,000 diçûn niha jî wê 15,000 herê nirxê xwe jî bêlî ye ev têkilîne ticarî ne her çend de wek dibê Ereb li hêvî bûn ku wê yanî ew sîstema li wir ku niha Ereb didine avakirin li Şamê gelek kesê nêzikî wan li hêvî bûn yan wê belaş bide wan yan wê ewna bikin sebebek êriş bikin û bibin herin lê diyar e ku ewna jî gêştine wê bawerî ye ev herêm herêmeke dibin hêzeke taybetê ye hêzeke navê xwe qesede hêzeke Kurdî ye yan em bêjin Kurdî û Erebî ye rêveberiyak li vir heye gereke têkilîne resmî pê re wernekirin û kirûnî firotin jî li gorî wê be بله يعني اف مسألة برجي هبو بشيا ودا جي هبو وقت بشار اسد جي هبو رسمي ديسا اف بترول دچوه نهاك احمد شرعهات نا بيمانه خو نوكر ام وصا بيجن بله برز مناخال لسربي مجاري تشتكي كو جنابته بيجه اره راست و پیمانا جدا هبی نوبره قصده و رژیم بشار الاسد دا لی کار به پیمانه هات سکناندن پشتی بشار الاسد چو پشتی رژیمی بی کت از باور دکم دو بی لبری و چند روزا بی کار به پیمانه دیسا جندا کار پیات لی چند خلق دو پیمانه دا هاتن گهارتن پیمانه اگبره
اینو چند خلق تیتن هاتن گهارتن نوک برای ما یک جوه خلق نو دمه رژیم بشار الاسد قصده پترول دشان شامه دریا شرکت نفته و شرکت نو نزدیک رژیم بشار الاسد بی د و پیمانه اینها اینو دا نه برای که شرکت نفته پترول که هر شامه دبنسیه و دیرکت برای وزارت نفته شامه را که در بازی شامه ببین. بله. و قصده که روزه 15,000 برمیل پترول و مليون متر مكعب غازه که بشینه جشاميرو بترول که بيره بترول حسكه بشينن حمسه ولو دار مصفات بترول بشينن حمسه و غازه بيره بترول درازوره که بشينن بنياسي براستی اف پیمانا دنو برای قصده و شامه دا دو انجام خواهانه انجام یکم گرینگی آبوری قصده پترول دفروش شامه ادو دیه گرینگی سیاسی یعنی گاوه شامه قصده رو و پیمانه نودکه اف وقت بیجن ناسكرنك وشارتي بعربي دبيجن اعترافك ضمني شامل قصديرو و او زقنا لك نيتا باش د نوبره هر دو طرفان دانا بله گلکی سپاس اوا براستی او کی تعریفه کی گرنگه کو مناخان دبه اوا اعترافا احمد الشرعي كويت دري وك هرمكي وك تستهلاتيكي وك او كي قبولتك جبو ويجي بيمانكي وك تجارتي من بترول وغازي جي بويرا تشيتك اوا بخوا بالسري خوا تي اعترافا كو او دار ولاتك يجي هرمكي و الشرع جي هرمكي دنيا ما مستعد باقي تشد بيجي بوفي براسي تشتي متخصص بيش مونا قلت او راست يعني انا دي بترول دجيا درت كبي هريما ما جزيره باجار كنيبي رميلانه نجيك قامش 6 كيلومتر وكي دجي لدير زوري نابي حقل العمر جوردر كبي بترول وغاز جوردر كبي جاو بترول وغاز يا خامن يا رونن كك ميرزا يعني نهاتيه تشيكرن نبوي بنزين نبي مازوت نبوي غاز نبي كيروسين او درن حمصي ودرن حردو باجار حمصي وبانياز دبن دستي شرع دي دبن دستي ب دسراداريه دي درور وشاخيجا وما قد دبن بنزين ومازوت ودبن غاز افتشتكي قالك باشه نبستني انه تشندي هريبا ما يا جزيره جرينج انجي بيجن روجلاتي فرات تشندي جرينج جبو شامي بيبي نكانو خدي ببن يعني يرو حوجداريه شامي وحمي باجار سوري جي ببترولي هي جبو كهربائي جبو خوارنه تشكرنا خوارنه بو همي شيء ليه بلي تشتي قلكي جرينج حدو هوالا ناني زمان يعني جرك ام في فرصتي قزنج بكن وكاربن ولو سوديه كي جي بقرن وقت ام ديالوكي بشامير دكن بترول وجمعيه امكان صار وقود بكن نفرشن كارم برنگا كيدي بفرشن تركيا بفرشن هريما كردستان جريما كردستان بشين جي كيدي تر يعني او بترول دستي مديه او كاغزا قلكي بهيزه وام كاربن بيش روجا جما ديالوج بشامير كر بجدي ام كاربن دين سر معصي او دبه جهه جو كاربن او جي بيج كرد نتوا دوامينه ما في نتوي هي امتخن دستوري كارن زماني خو باريزن كلتورا خو بار كان حميتشتي او جي قبول بكل همبري فيها بات بتروليك وكيجي جنم دو يعني ازوك بريانا جي مغوتو ازوك بسبوركي جنم يعني بس هريما جزيره الثاني صالح هجه بدينه يعني بافيبه ولا انجي بجيبه بارانا غوتي 2 مليون طن 2 مليون طن جنم دوي هريم الثاني دي تي انتاج كرن تي برهم كرن هجه 2 مليون طن هجه تبيجي تيري سوري دك بو 5 سالا خورنانان
يعني تشتكي قالك يجرنجي ليه بلي خلكي ما يعني يك سياسة مدار قالك سرفا مسألة إقونومي أبوريجي راوستن قارب بكن درفتك دست خده ودشبو بيشروجا قد ديالوكك شبه ديالوكك بهيزبه قارب براستي ما في كردا بتشسبين دستور سوريا بلكك بله ام تكرن لفر جبو في مجاري بيجن كو وقت بشار اسد تا وك سيستم عولي هر بترول دچو وساجي دوام دكر بريا تجارت بريا شركة بريا تجارة دچو لجارها بو رسمي وك رسمي هاتا او کرن کو پیمان دنابر هر دو آلیا دا هاتیا چه کرن پیمانه کی کو بیجن وی دری حریم کی آلیا دنجی حریم کی دنه و پترول جی بوی آوای دچه با اداره شرعه و آواجی وک مناخان گفت آوا اعترافا کو او که اعتراف کی کو او تشتكي نه بدنجي تشتكي دن او ولاتك او جي ولاتك دن يا جي او هريمك او جي هريمك دن نه للسيرفي مجري اجت تشتنا بقى وكيدن ام هناك برسفا برسا بدن اذا انا كان برس هنا كاك مرزا كاك شيرغو عقيد عيني دبي مجاري داخله دبيجي از نباورم جو بيمان النيفيسان دي نابرا ريبريا خسر ودسراداريا دي هي بيمان تنهي بس ولو ديالوج نافا تشي بويو قلتي امي اوقع بترول جور بشينين اوقع برابل ما فيرندي يعني او بيمانك نيفيسان دي دبي تنهي اول هو قمان دك والفرج ديسا دوباره دك عيني قلتنا بيشي ودبي مثلا جي كاتي نه بردوامي نه هردمي يعني النظام چندی که شرگو جدرا خوشکوانی افگوتن لبله اگر ویرنگی به جدی سانقمه از گمانم پیشرو جه کارب به پیمان کنی بساندید نابرا روجاوای کردستان و میجن حکومت شامی اگر حوال لتخوزم تعلیقی بکن اند متخص او أذكر وكم بري في وزيرين نفط إدارة شومي بخو أني زمان قلت ما بيمانك بقصدرو تشيكر أري في بيمانا جيبرس كرن قلتن في بيمانا يعني تما حيو كينغو يجو حيو أمساكن حيو في حكمته إنه وره هالبجارتون وره أفاكرن ودامه دا أمدي سو أمي سابقن أم كيف بيماني تشاوا بكن بحيو ودامه بيمان بردوام يعني هي بزمان كريان يا جرينك تشتكي ديني كي عبد الباقي أنا زمان جبو هيئات يعني كسي كداين استاندران دكن از باورم الشرع جيشتي في باوري يعني حكومات الشامية جيشتي في باوري تبي تركي جالي كده واندك شنو السعودي علي كده دك شنو او مجولا باعترافك الدولي يرو وزير دروي اوروبا جي جبيان وقوتن ام هناك تشتار رادكن اللي ام بانا بالشرط رادكن هاجر نبي ام كان ديسا دوباره بكن هين رنگ حکومات الشامية اعترافك درست بي نهاتي كرنا پیمانه که هاتی چیه کرن هم نکنم بیشی به چه قصدریش که چه قصدریش نکه 10 سالانه ساله که او نگرینگه لی جبو که کردین دارن شام یعنی هیئتا کردی یعنی کردین انکسی یعنی پیانکه اگر وفتک چیه کرن ابنا کردی گبنه ابنا کردی بی قوته لآلی کی قوتک هیزک هی پشتا خواهدن وی یعنی جخب باورن لآلی کی دینه هیزا هری مزد دنیا دا لوی درید وی منطقه دا امریکا یا وایجی اگر نجا امریکا بلکی ترکیه ها هلوستک خوی دینی هبیا ام تا زانن یان حکومت شرح هلوستک خوی دینی هبیا واجی تشتکی نیج بیر کرن یا سیان یا هری گرینگ کرد نه کرده بره که تنل پیش وی یان تسلیم ببه یان به تشتی چوک راضی ببه کرد نه او کردایه هری ما کردستان هیا امتدادك دريجيا كبسر روجاوادا تركي لباش هي وهريم بخوا تيري خوا هي يعني تيري قام بيجن كان بإدارة خبكي ودمي حركس فيا كي دبني كو چند
چند هلبجیر لپیش کردان هنه اب نجبو کو تهدید بن اب یا جبو کو تکانی بید دیالوگ کد خدان وقت بیشن خدان کاغت بی و دینی تقوت که عبدالباقی يعني هم وقت بيجن ناني وش جمعيه هم آبا وش جمعيه يعني دالي رجابي فريدرا ليه نتني أب هنجلك وقت بيجن يعني آب و نان هي هيزك هي جلك البجيري يعني أم خدي جلك البجارتنين دهن دينن أم قانن بكيراجي اگر اف منطقه جهف كت يعني خود دیار جی دبی وقت گوت دبی فدرالی دبی خسری دبی وکی امبیشن سیستم آلمانان سوئیسرا دبن کانتون این تشتی که دیار تنه لی حکومت که مرکزی وکی بری توتالیتر دیکتاتور استبدادی و حکم لسوریه بکیه هر چند که اوج نهادا پروپاگاندا ویدکن و هزه دن نشاندان لأسقط باور ناكم أو هي زوان نينا كوكانبن وكي رجيما جابن ويتشتي بكن يعني. بله گلک سپاس. اگر ما مستعد باقي تب برسوات دو برسا بدايا. والله او هبالا ما گوهر ممو گوهر خان او کرو بله. بله دبیجه وزیر دربه ترکیه و روسیه به هفر بلاف کربون کو یکیتیا سوری و بی پاراستن گلو اف جه مترسیا مزن نینه اجماع کرداره اسکارم برسه وای بیلم یعنی براستی تشتی گود سر راگهاندنه تی گوتن نه گل کی درستن انو همی کسن ولاتن دید بی پاراستنا خاکا سوری لیبرد بن ماسیدی از باورم پلان دی یعنی وگو بری انا مگود پلان امریکی داره و حتی اسرائیل گلک جارا کک میرزاد بیجه پیشروج ببین جیران ترکیه ترکیه بشکی باش سوریا بگره و اسرائیل بشکی باش سوریا بگره و هر دو ببین جیرانی هست یعنی سوریا آیا آنها برکی نمین پیشروج ده فرصة فرهات درعي جديدة بخوينم ولو دما ما قالك كرت ما سيدة قيمان وقو بري أنا ما بحث عفريدي كربو بيجي حميسي جنالين قوتين إيرو دانين تركيا خلاص قوتي عفرين جمري عفرين وسري كاني وقري سبيو جمرة به ودبي هون بي مسألة قبول بكن يعني خوياي بلانك أوجد خويني دنا ريزادن ودنا برا الشرع وتركيا دي بيش روجة دي هذا بله گلک سپاس از گلک سپاس هر دو میوان خود کم مالا و اوا و هون هر هبن هیوید کم ام بکاربن برنامه پیش روزه دم جار به هفرا بن و ما مستعل باقی سپاس جبو جناب تجی هر وها سپاس جبو حمید تماشاوان ما و سپاس جبو تبنی و پرسیوان سپاس جبو نوروز کد پشت پرده داد اما 2 ساعت درد ما دکشینه و مالا و آوا اگر گوتنه کوی داویه از امی برنامه خواه بگرن بمینند خیر و خوشیه دا حتی برنامه کی دن شبا بمینه خوش بخاطره هر خواهد بن شباش باش